Izbor slušnog aparata zavisi od tipa oštećenja sluha, od životnih potreba pacijenta i od ekonomskih mogućnosti. Nakon pregleda i kompletne audiološke dijagnostike, lekar specijalista, otorinolaringolog, određuje koji je model aparata optimalan za tog pacijenta. Zatim se prelazi na probu. To je ključni moment iz razloga što loše podešen aparat često stvara frustracije kod pacijenta i odbojnost ka nošenju ove vrste pomagala. Veoma je važno objasniti pacijentu da mu aparat ne može vratiti sluh, ali da mu može značajno pomoći u svakodnevnim situacijama da bolje čuje i razume sagovornika. Loše podešen aparat ili loše odabran model aparata često dovode do situacija da pacijent čuje pojačano zvukove iz svoje okoline, ali da i dalje ne razume, da mu buka smeta ili da aparat često pravi mikrofoniju. To su sve razlozi zbog kojih pacijenti izbegavaju da nose slušni aparat. Meni je poražavajuće kada vidim pacijenta koji nosi aparat u džepu ili u tašni, jer od njega nema koristi i to su obično bačene pare. Znači, pravilnim odabirom aparata kao i dobro podešenim slušnim aparatom možemo značajno nadomestiti oštećenje slušno kod pacijenta. Detaljnije o slušnim aparatima možete pročitati na sajtu slusniaparati.org.